वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ हामी दाइहरूसँग मिलेर ओदाइ भएको नेपाली फेस्टिभलमा गएको थिएँ है। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी आसाकुसाबाट चाहिँ फुनेचरा जाने भनेर एउटा स्टारबक्सको सपमा बसेर स्टारबक्स खाएँ। अनि यो चाहिँ ओदाइबामा ढक्क लाएर लास्टै गर्मी थियो अनि चिसो जुस खाएँ। अनि आजको हाम्रो फुनेको यात्रा चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो। अनि यसमा चाहिँ मेरो यहाँ चस्मा लगाएको दाइ अनि यता हाम्रो राइजिङ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ फुटबलको जापानको अनि दाइहरूसँग अनि हामी साथी 4जना टोटल हामी 6जना गएर हामी आसाकुसाबाट चढ्यौँ। निकै रमाइलो भिजहरू थियो होइन, फर्स्टै रमाइलो भयो यात्रा चाहिँ हाम्रो चाहिँ। त्यसमा दाइहरूसँग सँगै हामी यसो गफ गर्दै म चाहिँ सबभन्दा अगाडि बसेर यसो भिडियोहरू लिँदै थिएँ किनकि एकदम राम्रो राम्रो दृश्यहरू देखिरहेको थियो। त्यो भएर सबै भिडियोहरू फुल सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यस्तो फुलहरू चाहिँ मैले ठोकिन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो तर नठोकिने रहेछ। Yeah, you on a different level now. You know what I'm saying? Let's get it. Top flow sweet, the city lights glow. Used to dream about this, now it's the life I know. Phone on silent, let the old crew go. They ain't see the vision, now they watch the show. Whole new chapter, had to flip the page again. They were sleeping on me, now I'm on the rage again. Yeah. Came up from the mud, now the feet is clean. That's the new way. Private jet to Paris just to make a scene. That's the new way. They talking about the past, I'm living out a dream. That's the new way. Whole team eating, passing around the green. That's the new way. 2 chains on my neck, two more in the safe. You know the vibe. They so down for me, gotta keep the faith. You understand. Back in the lab and I'm cooking the classic. Whip it. Wrist game on froze, yeah, the paddock is massive. Ice. Turn a hater to a believer, it's magic.